Bismillah. Kita sekarang menuju ke makam. Makam so? Bansuri. Abu Hamzah Bansuri. Dah. Dah kena abang potong kena betul. Makan dilap biasa, dilap ni. Oh, dilap. Ini letaknya pas di jalan ujung Pancu. Yang paling ujung. Ayah. Motor lah kali. Ayah. Sandal adek? Mana? Putar mana? Menuju makam Syekh Hamzah Bansuri, pelopor tasawuf di Nusantara. Mari ikut. Tutup li, mek bendu. Oh. Gendong. Pusing. Hai. Dia liu. Liu. Baca doa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhim fil alamin. Dia salah hanya juga ni, yang tak apa. Jadi kamu mak kalau dia nyurut suci ni tuan. Jangan ayah di dia. Mat cut mi. Này tôi mới ai nó. Nah, hỏi. Nãy. Bữa ra country. Dua-dua aja. Toh. Toh ya. Nah, untuk jalan. Ini ada kuban. Jatuh, ini dulu. Talaga.